Nga ky muaj rritet kapitacioni për mjekët am, ginekologët dhe dentistët. Kjo rritje do ta kushtojë shtetin 550 miliон денар. Зголемувањето на капитацијата на матичните лекари значи повисоки плати и помотивирани лекари. Согласно оваа одлука, вредноста на капитациониот бод за општа медицина и гинекологија ќе се зголеми од 75 на 100 денари, додека за стоматологија од 61 на 75 денари, што представува зголемување од 33, односно 23%. Por çfarë do të ndodh me obligimet e mjekëve? Pacientët do të marrin më shumë shërbime nga mjekët am, e jo siç ishte deri më tani kur duhej të shkonin te specialistët. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se qëllimi i rritjes së kapitacionit është që mjekët am të angazhohen më shumë dhe të bëjnë kontrolle për të cilat deri më tani pacientët dërgoheshin në nivel më të lartë për mjekim. Целта ни е повторно да ги мотивираме со покачувањето на капитацијата, да работат повеќе на скрининг програмите, на превентивата, ехо на срце или во одредени матични доктори кои што може да направат или ехо на каротиди или одредени други испитувања за кои што се едуцирани, има такви лиценци за кои што нема потреба да одат кај специјалист, кои што може примарно тие да ги направат, доколку има проблем, после би ги упатиле кај специјалисти. Drejtori i fundit të shëndetësisë Sasho Klekovski thotë se kjo rritje do të jetë motivim për mjekët në shëndetësinë primare. Njëkohësisht ai paralajmëroi se do të ketë kontroll të shtuar për shkrimin e recetave dhe për pushimet mjekësore.